abashuha barukorra hamyaro y'omumuruka gwa Tonya n'omuruka gwa Rwentaro mugomborera ya Buseruka omu district ya Hoima barukurabira ombebembezi babo nibagira ngo bamazire obwire buringwa barukwetombyitwa aha kwarahazibwa abaserukara barukurwanisa enshuhambi okubonabonesibwa enyamishwa nkagonya n'ebindi konka gavumenti teine kiyabahwerere ubwije kusangira kimuntu umusohi uno lero nuwakwatirire nka local governments abokuba aroho daily income ya government ekora ekutunga kukira ha mulimi kyonkande okusanga omulimi government ekumkwatiraho muno okusanga bamuhozere tractor dino okusanga bamuhoire sente za loan okusanga bamuhoire kyonko musohi bokeze lyatoliye bokeze bitimba bye kyonko bamulekere nkoka kakozereke abaire nereta law enforcement etatekoho grading rundi bakagradinga omucheke wataine sente no waine sente grade yoneke ija kintu kimunti owaine sente ni wakusobora so abantu bakozi abataine sente tibarabemo muri atulimu bakwikirizamu abantu basatu tibarabemo abantu 10 kwa so abandi tibaine emirimo government terozere obulyo bwona bwokuleta bwokuija kuno ekasobora kukora abantu esente. Henry Ntaribawa chairman w'ekyaro kya Tonya B hamwe na Anet Faida orukushikirira omuraka gwa Tonya nibagira ngo government ekareta barukwemereza enshuhambi konkatera abaterireho nteekateeka endijo erikuba basa kwihamu sente nk'abantu abakurira hamizi wenda nti omusohi aruho wakolera ekida leka naba mutwitinge nkoko kukolera ekida abokuba ntwawo kurora omuntu wegonya zikwata eryatu yayi bakarisisa obutimbo bwaye baina bwabokya hati nuko kurora akutaha bati ombinyansi omumaizi akoraki nagenda na maguru abokuba eryatu lire koti takozereki teinaryo bayereka ko bine bindi bizibe biri mu ibura ry'amizi ibura ry'amashanyarazi umuhanda mu boguri yo mu cyanga cy'orushozi komero obushuma bwitaka n'ibindi bitungwe byona government ine cyekozireho ikindi kinge nakubaza urugudo rwoi uratonya parish hamwe na Rwentare parish kona hamwe urugudo ruri rubi muno kantekereze munayo rurozere bobeno sirimuka hengere rubi Pius Wakabi nkomunyeshengero wabo yabasha kwandika cyandiko kiruhe ibizo byabo byona akishomera ishengero kusaba government ebyapa byona biri mu Kaiso Tonya byona babisaze no kwa byona tibikozereki tibikire nuko personete tibikire byabo mutakaine cyapa munakina iringari Wakabi yabaraganso ko batundira motoka kutwara barwire omukwezi kw'ikumi emyarege neshanga umuringwa wa kilometero 10 kuruga hansi y'orushozi orw'enyanja ya Albert gasha kwa Ambrose n'wagaba katoto.